anda mandu ni shan kosnyak bana right kitchen kona lat karodian gorono jin bi name bi nyone ko ken tedi ni bana right kitchen kona twok ko tetu manu de twok man gora bro itin gwas me bro ich ka kwi rik manan man chi twok doro shal ka me pani jar dio je dong shiri udan ti kana jek kan yana jek then I have to share this information ka jika information me key information ban nyaga ya kelma ngai kon doran shal ke ipanye jar la panye jar jena don wore but to kon ke keneti dong de kon shole ne te la jien kan bor kan ka panye jar ko la kana jien buko bor yo ala jinya gat ka de kon chol shirke jinya gas ka by the way so kan jinya gat da tong michi ga jien yon then we can ba bika jien ka jien bot bika ko le ga panye jar bor ka jom chalat gwas me chala do cha nuer ro cha ka mag year en year danan cha mag tin alore ko la kana jel ka just ke boni wa bu de mo jen cha je nak no ro chalat chalat no shram kel she liu but pan me chalat ne no kane dial to chirmi chalat do kane cha kan kan diare re boda ko boda mon jena ka shanka wel ngwan ka jen pa wel kel to kontina no en shang wel kel mo ka sorry en shang wel ngwan ka pa wel kel kule te ka jen shang wel bakel wala boda mo che jen re wej bor male mi che jeno cha bo cha jo peda do la bo ne tin jel ka je kare de ka ne tin konti la trader ngai kon jinya gaska so jinya gaska la jen kan bu ko bor bu kan ko bor ka kwak after that chicken kwak kan ga je ga yo bu ko le jen bu kan ko nan ka pani jar jen do ba dan la to chala do kan cha ka kan ne de kontin we ka pani jar tin jen bor ka jongle state wa che te ka sure ke nang na te shi ka peda ndara mo mi cha ka peda ne kan ne kon we ka pani jar ke payin jar county wa shi born criminal ke ne ti de ko lar nang nat shi ken bo de mo shi kana dwan match wa ne dang wel diech tiken ka bot dit karam kel michiliu no kene to kene de kona cha ala no cha mu ka bot but cha ko lat gwas menena ramadan en chiliu ge je no eram kel milaran rumbek wa we ka dor shal ke shinekwet no wa shinekwet che ponyen gwal dan wetin but ka process cha teganete mo cha bu cha yu maga dera mo wa chiram kel mo yide je so no mo mitin ka kor penete kon chane ngaje no chete ne di chop ke jen bakel ne tin wer ya jek re yere no cha ka ya dor cha tana cha kanek cha tana cha mo bor dit so jen dan la road right now de kon jogo when it is time no teri ke talk china dia trouble jen ram mo trader ki enem teke jimo she guro diri hajelli gwan mitrik tigaten rigi to on tama ma kon ngaje no rig batu but kon ne diala content ngai karik nuari lakan ki de kolar ne dore wi ka sos dan mungwan yen yana gujin no telam de pat so na me chi chuang so chi ram me ashire ya batan re recommend cho lat gwasme der gwano de yana ngai take a warning mutupke ka warning me bu ka ne diala content ka ulang tin ka nasser the information me der we ka ye ka de yana ling ne gwaba so warning mission me der gwano de yana ngach ka warning we ka ye me balari ga dana shi tuok me ji tuok pan dor shal ke balit right now che take new information mishiban do kan wera dial tinten wenamo jin jejen bor as long as tika ulang ke ka doma gor jeno de widu ndar chunga ka je report men me de yana ling jo chalat gwasa me nywa ka yakela chalat ngo chi jang tungwan long chare reale ka tama
wa ka no wu ko rin chodio ina marakal ken kel ke ne rikshal ka gwelek tika tina bishop ke SSPDF wa jang dial wa chare ya le ka churin no gwada dan en tie ka to year gwada mo wa chi ka bentin mu gor konde konte ka liang ko David ande chunga kari kon baden la ka dor lat ken odong de kana magate right now jenu lang ki doma payam ka taran chalat ke je kana me kwi kore pan e chi tuok pan ke je me che te kane di chujen bakel di chala do chi liu gwan mi mo chi ral che tuok tin mi chala do chi ngani tilang ngani ulang ke ngani nasir chi ke jien ka chi kana chi kan ka we mak dor chal ko mo balet so within balet chala do chi gok chi kan kanang ok ti chop ke kine dang diech ke ripoda na chala da jang ka chene jen bakel shi ke lutin pan ga jene jen di baro bat ke ripori anong pan ne jen bakel baro ti ji gen chi tes ne no da na chi ko je tok tin ko ro mo che to ka to ga je wa shire mi shoot ka me dan sho da la ne ko gwa se dan me cha ulang cha na mak tin ka cha ok cha ko na jang right now jen the same thing but ku kon jo me ku kon ling no ne na mi je te gering mi chi tuok no she goro binare en yang pin ko di mi jini wi ka clubhouse ning jande ro jiga no ken cha do no bi ken gwa da ko ulang ke li bi ken mak tele gwa mi pel ken no ajira am te kwikir ma yadit shi jira am te kwikir ma yadit as long as ti ko ulang ki ti ko doma ki no gwa ti tena within ulang gwa dan ti ka nasir bi de ngaje no jang non ken kormedit ka kormo kormishit ko gor kono bi ne ken bi ken ka bi chol ka bi ken o ken bi ken kanam mu yura guje no pel rod pinyo dong chi jin ram mo mete ka ken ten kon lat krodien bi ngeda no chine de ti chane me chaje tok chicken movement chicken tok wo kan ka ulang kan nasir so ping di chi ping tot ko ke di nywan kan de ne nang ken de no ga torbeli you know alo lat ken no bi ken area mo ke liu bi ken control ka ta dan lat ken eje kana kore dana chi tuok pan ka je mi chao ken cha go nango ken bi ken shol so da kul we ko kon we la kon a link pin mi te mi chora la den gor ye de ko ran la ler no mi te ten gwana mo we dun da re shunga you know ka ta dana shalat kije ko mu wa na wa kamam number bele beje long ko jen ta dana ten wa ne ken dial chi go dor ko bi ken wer bi ken kamak so na me der we ke ye du dun da re shunga ka jen dung bali de pai to gwa mene chirana goro be leng fin ko mi leng pin ngada no mo jinne kore goro mu goro right mu gwa so ne me dere we kay another report mi se nyoko je gwa se me ka mandan to re dwaran ka kobo chi kon dia ngaje no wala jen shanga rewde ka we Dr. Regai Cook Dr. Guy Cook ya chubre ka kobo ka shanga wel diech ka ne shawo ning chaje to bene tobe kuma SPLIO ngo chikan ga jogo no cha goro te gare ni al mede nyur ke te ra mede nyur borai na ore ni al che nyur pan ke cha Dr. Guy Cook cha je lor che ma ngai kona no right now de kon jigo no jen te ka live anta che menen yan mo gwa te ka live ka Facebook you know hello rajetin la ramimo muko na ko ka address ke changaro de loro jana ko be no money but take a warning mi cha golo tu gwa mi goro kwala nyoga ye kel ko baro dan la tin kon lat ko rodien warning cha tub janane wati ne de kwaje celebrate and whether which in binami ano shi akubo shi ga tiya shi kan we ka kuma spell IG you know no but ka jo cha lat gwar intellectual tin tere we ka kubo kene na mo che jen kene ne to mo te yos ke jodi no ka kobo street de dumni no shi SPLIG shi kana kobo shi kana control kene permission no jene just ling na no rodian ko bi Dr. Guy Cook bo ka kobo barai kana no mite mala da batte bo ka siyaza bo ranjin community ban mu we jerom tin lo gujien wo cha kobo cha je control SPLIG SPLMIG ke kum kir mi yadit kan na mo chebu gwa kaji ko wen Dr. Guy Cook al ni business na be ka ja ka kobo arai kaneka
yo mu cha raji yo ken nuori and then balo jok balo gwa da dan titin ban mi rom tin no ngi ke siasa ke politic ken na mo shabu gwa ke jira mo okay so ne me mi chala na mo jogo nanu shwala no te ke ja ko ti ti ai te ram ti ti ka ko no bar mi ti ti but cha gor je no bi bu wude me Dr. Regai Cook bo were we ka ko bo je ke ne ke bo right ka na then bo lo jok chi community jalar no cha development cha pen ram development bi no we accept that ram guru be education be aleka you are welcome tel mala re ganon ban mi ben ka siyasa ki ka politic wa jen do bodana be kon bana pektin no mo ken chi ne gor am chi na mo ne so cha jo me cha jala de ken gor no de lariya ka ta dan kan lat ki je anu Dr. Guy Cook benin katini na ka ko be kanin den balo jok balo ka ke state but jiram budo do bi lar no ji akobo shi ka tiai ka tire wi ka akobo wa che bu ga ji akobo cha control kume SPLA IO taping Dr. Machar so no money mi chikanalat mala gwa ner yendial yenidial kondi lingarwa ni gwa seme na me da la jen jodana dongo de nywa yekel what do you think ta shi Dr. Guy Koge shi we ka kubu ke je jele ke red cap ken ne ka actually de la ngwan ne ti mo te ke binti I mean community there nyodo ken ku kan support kin mi yadit kan kon no kin mi yadit chik ta da na kuna rwal ke je gwazo men don ku ne din wala dir ke je no cha ti cha ja kan cha ti kan no ne en peri ku wuror county again she part of our kobo she part of Lonweland me cha na bukten pan ka je kume no cha parwich ne ko ka kobo ne me question me cha ti ke me cha kamna no jega en I mean ta danan chi Dr. Guy Cook ben ka je ka kobo de nyu de no jen che dier ne ko ne cha bu ka peri ka uror county ka kwi kore dana chi to me chi kume SSPDF no cha bukten so na me question me ato me dong de kan ideal so jo meni da le jen jo dana gore de nywa yekel ine dial kontin dong le jo me ane ko nyal posia ban le je kala radian please ju pero jeno jin bi channel bi subscribe mi gram jidit ko bi kon kula interaki bi kon kula roitin ko ta me mite mi chala video den ma mal chu kuji ko bi mal jek mi jiram dong bo te message bo me de la dinde agor message bo ke Facebook ta shan ko nyak shanget so de jig wen mi yeah general la talk a lot nyajak yeah I think it is a very deep move the guy is trying to make yeah of course a move did along jen mukune to man ko le dir by the way brother lot nyajak do badan na mugui kone jama dar guy cook chede were we ka ko bela talk mute na ko territory ne me kwaje control and edity akobo kan I mean SPLIO kan ku akobo ku je control ne shi dor jane don ware in fact tele jang ti manu tin wal but they are trying so what la to no de kan chobrede chit ka me chi Dr. Guy Cook chi chobrede but one important thing jene kwen ma kwany me cha kwany ne ke taye da ne cha kwany ke je jen chet chet ri karware chelar no kon dial ke SPLIG SPLIO ke swa en bon biga di let kel biga let kel lo teram mum ba mu ke bongre ke taye chelat ke je but the place kwaje control SPLAIO jen da na ngai ken mo ti question odi ende nyo committee je gwa sama cause kwana tinyu kun okay let me see ram me chi message korana okay so agenda na go de nyo kon kel mu dong tele ran question kam ka kwi Dr. Guy Cook ano ana bana le jek ano kami dodien ka jen Noir Online TV channel ene biate kamal akon mala posie and happy Sunday and wala bye bye